عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Kegiatan wisuda SDIT Nurul Islam serta ajang kreativitas siswa pada hari ini Rabu 25 April Insya Allah berjalan lancar. Hari ini kita meluluskan 59 siswa-siswi yang di kelas 6 yang mereka juga ada beberapa hafalannya yang sudah melebihi target minimal 5 juz. Kemudian kami menginginkan harapan-harapan kami dari sekolah mereka akan terus bersama dengan Al-Quran berinteraksi kemudian menghafalkannya dan kemudian mereka mengamalkannya itu akan lebih baik lagi. Kemudian acara kita pun tidak hanya wisuda saja dan ajang kreativitas, tapi kita pun sesuai dengan tema satu iman satu hati dalam Islam yang satu ini kami juga membuat program peduli kepada sesama saudara kita yang ada di negara lain yang mereka juga sedang terkena musibah dan bencana, yaitu Suriah, Palestina dan ada beberapa negara lain. Jadi alhamdulillah hari ini pun mereka anak-anak dan juga para orang tua serta undangan mereka menyambut baik dalam saat penggalangan dana itu.
Alhamdulillah hari ini wisuda SDIT Nurul Islah yang ke-9 ya. Alhamdulillah berlangsung dengan sukses sesuai dengan visi kita untuk mencetak generasi rohani, generasi yang dekat dengan Al-Quran. Mudah-mudahan lulusan kita yang hari ini kita wisuda sebanyak 60 orang semua bisa menjadi generasi yang akan membawa negeri ini lebih baik ke depan.